in when you're the one get legal in when you're the one get legal in when you're the market that in when you're the one get legal in when you're the one get legal in when you're the rich and the ding ding. Anyway, anchini napta embari rambuko aja lakin lengi tin chan chola bajing ko madia jamana ache kang embayan wachingi dido bente lakin I will go straight to my phone bayan because I remember leng video chalo ko lo har kwana chi jam so chi di har bija pa chi ko nyai ko di har ko chi ko pa jam ku the reason why la nen a leng point in we will because as I know angori yamanya and yomala yam angori bi atik by pandia and the moment a chilwe wana yugin tik ke moinde ku chieng ka ya nyande ya nyai bi moinde ku bana chieng ke yugin tik ka che wan moinde ping the same thing abi nyande nyai chi wan moinde chi bi ala ping tin diara won chi tia o nyiro won ngono ngot I think cho ya nan lo ya wuj mutin ka leng tinga won la ba lu ko rekula tango ya chen jede lakin if keleng ka chi rempyo and I have a messenger la ba gatin nyande kala chen ne man nyai jam tin kala ba wadu dedi lakini ayaja ko ja lu comment yo ko jam kan wori ci fat for what I know tumuri wakta kan bene woro ye ga advice cin kray loy ka pa do man ku balle ko ngi ci loy kene kray o garet kan bu yiro yi respect ko jan love so the reason why channel wela gal I want to say something alen kan terwar tigarer bay ka moinde e ko ba jalwe ke kan na le re bay ka moinde ka mit ala mit karo nyen do kunya aw le rir bay ka mo jaraja pay mo jala deg mo le ben ci yer bi connectik ka yen ye wonde tin kul mayum wonde na wonto kul mayum ne kene mo yen kene wunja lo e ben connect man ca ka ki man lo kan nak man bas e la ruwe na ben ci yer kan nak man so tene a ci wonde ci man wonde yalla ci jal dina le dit le ku tiakti so na mo le tik tiak inti ki wun aki kan yelo bi jam no man di kala kala gente ne cieng ba aki kan loy so na won le tik tiagan wonde ci ala tun connect tik pat ca ka ki tik loy wor bi tik bi jam kan tik bla tiga ga pan jeran kan nak tik a wala tik gup tia nyanti na won ci ba tia go nya ja du panen jere le ka ke ko le yan ka len ki joran mo inde ci ala tan pan jeran ko la bana ci ga kan na ga kun na ga ko so ya na cha loy nen jama ti ja ci ja nyu je ti ji ne ngwen nak tik go la ka ting tin wa la ga chi ma bi dola pay ki tik dola he lam kan nak ma lo ma bla ga wir kan nak ma so na kana na ga ya en kana na ting dia ka ting e wadango e wad chi wonde a chi ting tin wun en man no kol ma yum cha lan chi ngi chi man lo kan nak man ko chi men ngi so go me go nya e ting de la nok bai chi nyande chi bana tin ku tiak la ra nyande tiak ka nyande bu mo ne jam ka nom nyande e mo ne e naw ku nere ku jel bu mo ki tin luel ka ner mo ne ka ner mo ne ku jel tene ye mo ja ga pa ke chir kana la mo le tingo ka ken chor je la man ku le nyandu ba le ka tin ka naw yi ku jel e ngu yindi ko ka ja nyu pin ja nya ja ti je le ngu yindi go le ka ben kana lu ke ka tun ko tin a tin tin wa ko mama le mama bi ka tin bi wa bi no kala kana wa wi ku je le nyu ya na ce war wun pin ko ne kana wun naga the same thing a ci wona bala lo ci ting dala no ku the same thing a ci ku ne man lo ya ci men de ben nya ci nya na nya bu ka yala na wi be yin so the reason why wala na ka cirkan e tuna won yin wun mandu ba ya rel wal ba ku ja jam the same thing a bi mandu a bi nya ka yit sorry guys ran ja ba yub tan ka yiti ku mandu e rel ba ya rel ba wura ba mo de ba mo du ba rel mo mandu num kenya ka nye ka le lo tin mo de le mo de tia ka bu mo dala rel bi adentini moj we wondu ak e man nok karetin ko bi nyaay ko mandela nok iya e ting de bana nok ting na won bila tia ka bi ala nok wan ngo ci ting tinin when at the same thing now this is what happening tinu wo manje ti ala dit ko wo ku ja ka ne ka ko rotet ku ja ka ne ka nyaay o ga manich o manje ya na ci ba yi ba pingala yo ko ay bu piam ngale man ko pa o manje
So tin we diar. Ku tin we ror. And what ya man ya, and I know one day one time and bitia ko na le tia ka yu bangi je to no lantin. Fa bangi turu we mar kwa wonta jin ko mediten, we war kwa wonta jin ko mediten. I do follow every history akalwel. Lan ngo yu bayara na kolat. Kuna ka jaben ku nyuike or na jake ala lu comment ti we ranti ti jala live ku ya ka jala jam nonsense we ga ti lat we ga ti jam kala. Jin ko medikan kene lo ye wat ku bi da halwel. And that what I know. Who comedian been a comedian what ku bayi da halwel. Comedian a chingene kum ko. Joga president chila fakana. Ku ti ke comedian kale president chila fakana wante ko kiya mama ki lu flash. That been called a comedian. Comedian a che easy. You have to make fun at everyone. Lakini aja kaya dom nyina lwe rank tin or ke kun fani kale ran ko janyai. Then only been a comedian. Because ba comedian what ba kai dargu. What ba kai ladgu. En create all in comedian. And about cream ko jachi ajam tin pa. Cream yilla jamana cream I know cream achirach. U cream right sometimes if you don't know how to use it. Being natural is better in the said beni gwelen cream bilo magak ulo yin machar. Bichenga nyin lo ke panta ku chenga chuk lo bipsi. We ga chike ro diaro ya chedai. Madam bi kremina lo yi bifsi kuja kadam kuja ja panta angwen ma mol kureri machar we ga chirur chol ka dot ka ya chirur chol ka lad ban we won ngo ya ko toj ba ko dungi toj de kala ka chiran ka yi lakini ajo ta je per biya nyin tane do ma lwal ku chen ka gam ku chen ka to machar in chi lo ba to ga jok ku yini chi di ya to jok e krem chi lo ba to jok a chiran bi pen krem a wi ku ka gina wa and you feel like using it ka chiran lu stop. It's up to you, but use it carefully. Do you allow in magak be allow magak chide wing? Maka ingay no mal krem kurari machar. In the said bini na beni na biog in malwal. Kubiogin bibiak la chiri chiloidi. So kene we ka jawun chol ka ke blame or bi churgo bot kale hi toy krem jin la or bele bum mai krem ka ya to do krem tighten. Kay du kunyai. You have to change the way in krem in you use. Dan bo yi respect ko ci le pan mon jaman tik ay te ga pe atek ti ga cing liu tene lakin pin geu kin ka ja met geu na cin atek mo je tik ti ga chit mu and this is why now a lot of things happening be yan karantin today ka jama tana point I'm not going to say anything funny be number 2 what it by the way it start from me ana chat ke met ki ka waja dan ci ba yo la tango ya ci ka waja da tut okay ke ci adin garana ci tut ku yan nyere che lui kala ku bijal dom mun tuwo wo mon jingno kraj panama tino wo rotet ele nuere che nyen mon janga chitia ku nyen mon janga che nuer tiak wen ga chi pana che nam dul ku na wo rotiak bu nuer bin mon janga tiak ku chi dor tiak nyen mon janga ga pong rot bai panda ka pana ban nyal ka pa but if we don't do that yo kai kun ni ku le kene nueran chi wije ku le kene barkazal ku le kene bor ku le kene dor o ga chi rotiak dan min pana chi bukana twing mene wek bai tinga ya mach ku punga rut e wad ka ja ci rubel kene man nya o kene man mo ya ne kene man nyan war ku kene man nyan de dinka ku kene man nyan do so barir ba chali ka ja tek rut because a ci ra la ba ngak dot because da tek ka bitaw lakini a ci rut ci lo yen ke cirkan dan min panan kan abrir gwel kya ko ci bukam pya because o ga tela pe ko ga rotet le mutu nuer dil le tut ke jene le nyam ku kya nuer dil le tut. Do you think you did a great thing? You didn't. You are doing a mistake of encouraging them. Be rude, man. But it's good to tell them. As long as pure quantity to chew a repinton. The king of Billy, I ben with your winning or alien one jingakal, Kachiranti again, Kachin or a chitia. The same thing with your amon or a yakal, Kachiatia. Because our elders are low. Because the Jogoloki have been yan biya ku ben nimrit ne le nyane banya atiak na ka nyin ka bigadi bi ben yal kadi lip kenen ko loyko ken na kraj panda because ya jaglel ka biting nyana jag nay man nyana wun ngongin e le wuna jag liaj ka yigaro ku le wuni chinom tie you see it panda la bipiat kadi en nyen ji ja dung ku jawun du liaj ku le man yi wa man ngong so wun du wun man ajak biya njala tia wen board free ku tiak freedom hall ku chi ana chi jailan la ka ro ka yigi ya wun ye cha tie kuna nyane banyen chi wundu liaj ka chi le ka cha tie ka dile tia ka nyana ule ka rai ka gu ya ne ya liaj ka chi ka rai gu kuna nyane banyen liaj ka le ka rai ka gu ka tia ka chir ka ku chi ko pal bai panda ka chi bu kam pya ken wo guptet
ku kenu ok tiel o ga yat gibilai ele wundi a chin nyen nga ka chi tia nyen nor tia won nyen dor because the dor ba chin pyo dor mi ba nya dor bila ka panda chi bukana twen. We have to stop that. We have to stop wo gol wel gal wo ga te do chok bi ale nyen nga ma ko to ku un mena yila un a twet ku ngaben ka chin glop tia en yalla nyi ka ba pin dum takan kun yalla chuo ba wo different languages bara kil wel nyali gal we ga chi rubar wa chi rubar da tia nyala chuo ba pin dum tan burun yar una le dun chin pyo lo tin ka ila twen kara nun mun chi pyo nu ga ku pal ku tiel wo gol wel kene nu heru kene dinga kene yilla so chat yak ona blen man ku wel yi kamanin ka breja pa ka chin bu kam piat there's nothing gonna be good ki chu okay chu ko pal nimrit nen mannya bukang dit kala bukan it 16 or bukan it 15 bukang dit a deal ka ci ben le ke mannya ka ci ben le ka ko ka ci dida e ken wi bata won nimtin we ka jam na tongo ya mana ci a jam tala ci a jam ko ci ka ja dot mura ran ta kan to amu yanti aga matina na pani do ci la wala na ci na tin ko loy di har tan ka ci la ba konno ala ba nyu ko piang ci na wi ba pani la do ma kol cien so ku na wi ba pani dom ka wi ba pon wela di har ka lel ku mo je cien ko di kle ya tiak. Because me, I'm one of the person that do that. Anchi no ma, lakini awe gaya tingwe markia. Na chi no man we think a win. I think cut it what and kapong what day. So that mama yung is a ching because I'm cheating a win. You can advise our way. If kichina no ma, I kill a bale mama chijil mama chin gal. So I know we baloke cry. If kichiman jala have to start kuching ting a win dick. I'll advise you a win a yik kapiam, including yan and dal diar group one chet let diar. Unacha peri ha kutingi chwat bo bot ke kra chal again kinyi rede te. So we have to stop the rajamana in everything we do. Ache wa men over do kan yar de ben papa bi da te ku bungi jent le oktan ku buru nyar as well. So in the point in bayan ko ba le we tan ku le ran chik dinwan ta wel kan ku chu ku nyaay ka yanin man it was a joke. I wasn't serious about that. And ngori yamanya kwanju bran ko yala jam ku le nyano nyandie ka ku jam Facebook nyandie yilla you know. That's not what I deserve. I deserve more and I want to be a better person one day. But without you guys or without you mothers, kachila bayara na chela ba zata. So in kiding message geni bi balaktan warkwa as well. Yin ku biting lu yitek. You start from you in muj ka yitek rot jan biting lu bitek. Tek rot jan biting lu bitek. Yin tik tek rot mo ndu bitek. Ku tek rot de jan mit kun biwe ga te ku nating we te kan ku tingkel ku lag men du bala wadu ka pong wadu mi de lem ka ci adeg mom mi de lem ka ci pong war man war ken am mi de won ci mana ke ka nyu pe ko mana ke wun e wun la minim. And do you think that kini wun jala de kanim la bi wadu pe or in mo weti gan nok mit kunim la blel mi dala bi ke the same thing life du ja pe kana bi nyaay ni mirne na jamana ki chol gul mit pam mit baka wel ka e problem ba tini ni tik pa chi malwal ger nyang kwa pungir tik ku tuj ma yadit ku bor ku nuer ku dor den ke mi de ban baka ja wel ke rur ka mi da chi biru camping because kini wun den ke any campol atako ke gen no me ke chin mi gol ngi you will never be happy mi ka ta dala bi war ken ka nyaa bi ku dong pin drubi language the moment bi mi gol the moment you messed up inchi benara na ko chen because mi ka chi wat bu pin mid ka chi bi respect you deserve ba me lawat ka chi din ba me lawat ka wuj bin nak zata me da deg mo ko yin chi la ba jam ko war ngo mi da chi la bi rupin ko mi da maro da the same time ma maro da chi rupin because a chi mi du mun tok a mi ka ja gul ba ka tot ni do you think la bi wadu pin you have to stick rana chi le ba wuj ka ba ka loy kay man bi ali ya kan ku kan pere nyin pin ku la chi la bi ngi da de ku ben da kan kero ku chi dal kamit ka karo anyu baka muk baka ting to be good lakini a jol wela gal la tin malwal ko la tin dorden ko la den nuer ko la tin mayadi ko la pungirti a ci la biruping o ka wa ci ruping ku su nuer ku jawo mo jang wa ci ruping ku dur joko manu jol ka ja chobinum ko pungro a ci la biruping and that why we always fail kin chin tinga wuril pyo pe bari la pe kamit ka nying pin ku dong pin ci nomra we ngu jo witin. You didn't deserve that life. I can't lie which what balang mit. Lakin mit which ke ka bang ya mitindi. Cho ma me ja dir ku jamme don walim bi anna. Ku yin we ror mar kun no.
mung no madik yin kwe mor no you will never be happy in your life. You will never be happy. Kwe mor lad mor ku cho gudi cho la lwen ni chiaran di chi tara long in tok. Don't ever do anything. Don't even touch your mouth.